Hei te pōrei ka tau patu ngā kaiarahi i ngā rōpū tōranga pū matua e rua i runga i a hōngere tuatahi nei. He ai ki te kāpehu pōti kei te ratatonu te marea ki a John Key, ko ngā Māori hoki tētahi wāhanga nui o taua Mariara. Tuia ki tērā, he ai ki te kāpehu pōti, ka are ngā Māori e arahi ana i era atu rōpū tōranga pū i te tino Angitu. Aneira a Orini Tipenelich. Ko tāu pōti te whai, aha koa heaha ia te kōrero. Ko te whakatau i tāu tino kaiarahi te ia o ngā kitenga hou ki te kāpehu pōti, me te pātai, heaha o whakaro e pāna ki ngā kaiarahi. Kia mōhio koe ki tō reo, te mea tūtahi. Kia mōhio koe ko wai ngā tāngata whakahua ni o rātou iwa. Ko te mea nui kia haka ka hore a hone me kei. Hipa i te ko tahirau mano ngā whakautu e tohu ana ko John Key te tino. Tuarua ko Winnie Tanapita, he taurite te noho a ngā kaiarahi ka kāriki, karima ko David Cunliffe, ka tahi ko te Ururua Flavel, ko hone harawira kei te take o te rārangi. A lot of the issues people have with hone are personal issues. Ko te pai kia au, kia noho ki te whakarongo ki ngā kōrero o etahi no ngā pāti katoa. I tā te hunga Māori i whakautu i ngā pātai, ko Winnie Tanapita kei mua, ko me tiria tūrei i tuarua, koinei tonu pea te ohorere o ngā kitenga, ko John Key kei te taumata tuatoru, o tira kei raro anō ngā kai arahi o te pāti Māori me mana. No, I'm not surprised because far too many of those people in Parliament who claim to represent Māori interests are not talking about the needs of the people in the streets and the hamlets. Engari rere ke ana ngā kōrero a tinana ki o ngā whakāturanga ipurangi. Nā te Pākehā i hanga ai, tēnei kaupapa, nā te Pākehā i hanga ai ngā pātai. I'm very surprised that a lot of Māori have ranked John Key quite high. I put my trust in hone. Ko hone tō mātou ni taha ne. Mihi ki mea ka kia e tētahi mea ka noho pūmau ia ki tōna hakaro. He tohu nui ka whakawhere i te tū a enei kai pōti Māori, ka tae mai ana te rā a ngā toru wiki e kaina munei. Orini Tipenelich, Te Karere.